Umunyamakuru wa RBA kuri televiziyo y'u Rwanda Paul Rutikanga yasezeranye imbere y'Imana. Ni nyuma y'uko tariki 26 yari yasezeranye mu mategeko na Uwera Caroline mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umunyamakuru Paul Rutikanga ni umunyamakuru ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kuva mu mwaka wa 2017 ndetse akaba atariho honyine yakoze itangazamakuru kuko yanyuze ku bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda kandi bikomeye birimo igihe.com, Royal FM, Cloud TV ndetse na TV10. Muri iki gihe inkuru iri kumugarukaho nuko yamaze gusezerana na Uwera Caroline ku itariki ya 29 Kanama umwaka wa 2025. Uyu bakaba bari basezeranye imbere y'amategeko tariki ya 26 Kamena umwaka wa 2025 nyuma y'uko mu kwezi kwa Gicurasi yaramusabye ko yamubera umugore undi nawe akabyemera. Nubwo ari kuvuga ko yasezeranye ahanga kuri Intalk Rwanda, mureke turebere hamwe ubuzima amateka ya Paul Rutikanga, umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda, cyane cyane abakunda amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi mba rugambira ugeze ku n'umuyoboro mugari wa Intalk Rwanda. Nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, haba muri siporo, imyidagaduro ndetse n'utundi. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Paul Rutikanga, akaba yaravutse tariki ya 24 Ukuboza mu mwaka wa 1990. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Tanzania aho ababyeyi bari barahungiye. Paul Rutikanga avuka mu muryango w'abana 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. By'umwihariko akaba yaravutse ari we mukuru muri uwo muryango. Paul Rutikanga kuvukira mu gihugu cya Tanzania avuga ko byari ibintu bitoroshye, gusa nyuma y'uko ingabo za RPA zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 zikanabohora igihugu, umuryango wagarutse mu Rwanda utura mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Gusa i Nyamirambo umuryango ukaba warahamaze imyaka 3 ukahita ujya gutura mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Aha mu karere ka Kirehe umuryango wa Rutikanga avuga ko batigeze batinda kuko bahise mu gihugu cya Tanzania. Umuryango wa Paul Rutikanga wasubiye mu gihugu cya Tanzania, gusa Paul Rutikanga we ntiyigeze ajyana nawo kuko aribwo yari yatangiye kwiga amashuri mu Rwanda. Nibwo yatangiye kuba kwa nyirakuru, gusa nubwo nyirakuru yaje kwita Imana mu mwaka wa 2003 ubwo Paul Rutikanga ubwo yari agiye gutangira amashuri yisumbuye. Icyo gihe Paul Rutikanga yakomeje kwiga akajya abonana n'umuryango we mu gihe cy'ibiruhuko. Tukiri kuvuga ku rugendo rwa Paul Rutikanga mu bijyanye n'amashuri, icyo wamenye nuko amashuri abanza yayize mu karere ka Kirehe, ayisumbuye yayiga mu karere ka Ngoma, aha hose akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mwaka wa 2011 nibwo Paul Rutikanga asoje amashuri yisumbuye asanga umuryango we mu gihugu cya Tanzania, aho we bamaranye umwaka umwe maze akahita agaruka mu Rwanda mu mwaka wa 2013 agatangira kwiga kaminuza, aho yize muri kaminuza ya Mount Kenya, aho yize itangazamakuru n'itumanaho. Impamvu yateye Rutikanga kwiga itangazamakuru n'itumanaho nuko yakuze akunda kumva amakuru, cyane cyane ibiganiro birimo amakuru mu binyamakuru nabo ruzi ko byatambukaga kuri Radio Rwanda. Gusa ibikaba karusho kuko akiri umwana yakundaga kuvuga amakuru mu mashuri aho yagiye yiga. Muri kaminuza ya Mount Kenya yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Mu rugendo rwa Paul Rutikanga mu itangazamakuru yarutangiye kuri Royal FM mu mwaka wa 2014 kuko ariho yatangiriye kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru. Aha kuri Royal FM akaba yarahamaze amezi 6 yimenyereza umwuga w'itangazamakuru. Nyuma y'amezi 6 akora kuri Royal FM, Paul Rutikanga yahise akomereza umwuga w'itangazamakuru ku kinyamakuru cyandika mu Rwanda gikomeye cyitwa Igihe. By'umwihariko kuri iki gitangazamakuru cy'Igihe, Paul Rutikanga avuga ko yahigiye ibintu byinshi birimo kunoza imyandikire y'Ikinyarwanda, ndetse by'umwihariko akaba anashimira iki kinyamakuru kuko avuga ko aricyo cyamugize uwo ari we iki gihe. Paul Rutikanga yakoze ku kinyamakuru Igihe mu gihe kingana n'umwaka kuko yavuye ajya gukora kuri Cloud TV mu ntangiriro z'umwaka wa 2016. Aha kuri Cloud TV yakoze amezi 9 ahava ajya kuri TV10, aho avuga ko aribwo yatangiye gufata amafaranga y'ibyo yakoraga mu buryo bwiza. Kuri TV10 Paul Rutikanga yahaboneye umugisha kuko ariho yavuye ajya gukora kuri RBA. Iyi RBA akaba ari ikigo abantu benshi bakora umwuga w'itangazamakuru babifuza ko bajya gukora. Kujya kuri RBA Paul Rutikanga yagiye gukora yo nyuma y'uko yarabonye amakuru avuga ko hari umwanya w'akazi muri icyo kigo. Amaze kubona ayo makuru Paul Rutikanga yarasabye akora ikizamini aratsinda yisanga kuri RBA. Akigera kuri RBA Paul Rutikanga yatangiye ajya gutara amakuru, gusa nyuma atangira kujya gusoma amakuru kuri televiziyo, amakuru ya nimugoroba. Paul Rutikanga akora kuri RBA kuva mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa Werurwe, ndetse tariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2025 Paul Rutikanga yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA, ndetse akaba yaranahawe n'ibindi bihembo bitandukanye akora muri iki kigo. Ibijyanye n'urukundo Paul Rutikanga arubatse kuko yashyingiranywe
yasezeranye na Uwera Coline tariki 29 Kanama umwaka 2025 nyuma y'uko bari basezeranye mu mategeko tariki 26 Kamena umwaka 2025 mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Reka tubifurize kuzagira urugo rwiza kandi we n'umuryango we bakomeze kugira ibihe byiza. Reka ngubwire ko ari nawe dusubikiye ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Paul Rutikanga. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku musozo, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi byo tugenda tubakorera. Kandi icyo nagusaba nimba wakunze ibyo dukora wakora like ndetse ugakora na share, yaba ari inkunga ikomeye cyane. Twabwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.